pompi ke yona fela ya go thusha badudi ba Phelindaba ka meetse ba na le mengwaga ba itemogela tlhaelelo ya kabo ya ditirelo. Motsofadi wa mengwaga e 73 Maria Sello o gapeletšega go sepela leeto le letelele go yo ga meetse. Re ka rata go bona ditlhabologo di le teng gore motho o nke metsi mbikiri ka metsi o mlebikiri bo ga metsi ka ntle. Re batla ditlhabologo tseo. Badudi ba re mmasepala wa Dikgatlong o ba abetse fela tanka ya go boloka metsi ngwageng wa go feta e fela gabe a le ga ena le ka lerothi. Kana gona ba nka thoko motsokwana ge twa kwana ge twa ga metsi le botsiu ha gona la idea ngo tsa ba mo ka lefifi wa fitla kwa ena ga tsofetse. Mmasepala le makhanselara a batlise metsi mo bathong ba itse batho hela ga kana go tsa di vote ba batla vote ba tsa go kra vote ba go tsa ba go tsholela kwa. Mmasepala o re ga ona masheleng a o lokela dipompi ka magaeng e upya o kgona go di oketsa fela motsaneng wo. We are waiting the delivery of water materials to increase the number of standpipes in order to accommodate 50 households. The residents were informed that the municipality has the plan to install additional taps in the area once the material is delivered. In the current financial year, we have made no provision in the budget for household water connections. Ge le badudi ba tla dula ba tshepa gore mmasepala o tla phethagatša ditshepišo go se go ye kae gape ya leeto ke la lenyora ke le letelele.